na belap ki channel so nga zaw si na bon on ni pa tunin zong banui ka so chom la akon bu an ngai ki taw te Kuwait gamsung mana khupia na tangho umna building mai hatai na ka zain na tonga thina to mi somli la kola Indian gam mi somli ana pang inahi Kuwait officer son meikah zia ke su khana nei mi somli lamzong hospital vel kol a hi veti Thusoh to kimen Indian Prime Minister Narendra Modi in alunghem huna ana phongdo in Indian Foreign Minister S Jaishankar inzong amun avilna anai zin hi Lebanon gagu bol Hezbollah hon Israel gamsung sa alam kaiza misal tampi na kablut kin uvin hi Hezbollah te bulu nahi achi sani huwa masania Israel Estra Hezbollah senior commander pan thina anato le thuna an bol uvin asezun hi Achi sahab takal sunga Russia le Ukraine ki ka kidaw na hate in ako asakit ta nahi Russia ten Ukraine gamsung Kiev kopile Poland to ki gamgit namun la ho nasatin Michel drone abulu na chilha pi uvin hi Ukraine gamsung pha chomkhat ingdom a zo so lover Russia akon bulu na ko ta hi Ukraine le apam pi Western Alliance on don bot na anay te ding uta san tulut awmin hi Russia ten adia Ukraine gamsunga industrial facilities le residential areas chu zan khanglaya anabulu u ahin Ukraine gamsung pumpya El siren anaging in Ukraine sapaiten Russia te misar gubla ngale drone somni la lita akapla uvin asezun ahi hinla Russia ten akap do ho chu atup na munzo si akhae anatikin uvin ahi Thusoh document in Poland galsat len hon agam giu le wanchung lang ven bidding in analeng do ovin ahi Russia bulu na hin NATO gam ho gam gi munjong ahin pha ahi tolhan in United States government cha pen ki thopinan NATO gam hon Patriot Air Defense System ni ta pi beta ding un akisezin ahi hichun Ukraine dinga na sata agam sung aven bidding hi Ukraine in angai chat kho ta Patriot Air Defense Interceptor missile jakhat vel zong api ding un aphat sa ta bin ahi Ukraine in pha masa apat Russia in humhala missile drone mangcha Ukraine abulu jingnaw chunga Air defense system hi api ding uwa Western allies ho henga na thumjing uchu hi atha bia buina to hin kemana chule Western gam honjang assurance api jingnaw chunga Ukraine in Russia gamsung lamjang bulu na nei jingkit uvin hi Ukraine military ten Crimea gamsunga Russia te air defense system thumta akap se ta uvin asezun hicha chun S300 le changkangche S400 battery ni ta in sit na to inzong asezun hi geldo thekha chu tu chunga Ukraine in lamdang ta vanoi chamnhat gamlam kai tampi Switzerland gama Ukraine peace summit ading a anatim do zo hi hichi meetinga Russia in gal anga anading a presel pe ding le gal hi chamna ahung do thain ding a lampi sem do ding ti chu hi hilla experts tampin Russia panalova ki hau khom na chun phat chomna imacha a hin lut loading a hi tin asai kin un hi John Nisim Somlet Nini Ho Koki Impel General Secretary Akon Compensation Expressa Twe Satna Anakisodo Dungzuizin Ati Sa May 3rd 2023 ni Hua Kepat May Tay 10 Tajimit Dinga Galatul A Ayuhin Bolkom Ukalu Kumkhat Hong Baltan Muntina Galatur Zia Nami Piha Sa Gantay Punna Illa Lodal Ha Galzam Aki Umlaizin Government in Isu Bui Pilova Compensation Expressa To Gon Henchil Ha Pizing Hohi Koki Impel Manipul Kim in Pamwa Kisalhe in ahi Hezechun Koki Impi Manipul Kim le Aba Kaizosid Emergency Meeting Resolution number 3 dead Fall 70,023 ki phat sa du zuile impi thula dung zuiza meitei ten gala tola hin bol khum ta ziwa Manipur government nuiza taloding le meitei te to acheng khom ki taloding a government of India koma political demand ki bol hitan hazechun government of India akun political solution toka compensation express la loading in sa na le team na khota avel in ahinay kitun hi hito hanchun namsunga koidabang hetlozia government to gonanuiza compensation express le adang dang sumkila abui pi ameti zo kisain hitabang gala to laita a sumthem kha munading a kisu pe kitope hi bangsi ta ahin koidabang hitabanga kisalal khaule agang theipe na inga adivin timnele he sa na hungkinezin hi tin he sa to ponchun asezin hi
Jun nisim som lakhat Kuki Civil Society Organization hon National Highway 37 Mayday driver le Mayday police lut sa hidahan tia ave velangi na anay na asa mo agi koizia khatvainia sinam zon hormon thilso dai lo analhung lunglhei lo ve sana Kuki Civil Society Organization hon khatvaini zar khang kim apat nidan somni lalle sung hi chilampia satdang anako uchu lol hingte na kichai tai National Highway 37 Infal to Ziribam lampia CM Advanced Security Convey me hellohon sinam zon hormon analam tenzi uvin mini anamachang uve hechi thilso chu government in Kuki CSO hon hi chilampia Mayday driver le Mayday police lu sahida hantia avel velangi na anay na asa mo ki koizi hitin alhanga Kuki CSO hon khabvaini sa khang kimapat nidan somni lali sung hi chilampia satdang anapong do hi satdang chu boina ima cha amlo in lol hingta in an chil ha in hi chul agami pi akon thulut ki modung zu in azing ni kho apat hi chilampi National Highway 37 alhaile gari ho volunteer hon khauta a che abol pat di u hi tai alang khana khabvainia kangpo pi district sunga National Highway 37 and Balancing Advanced Security Convoy attack ki bol chu state government intelligence la samzi ahitin Chief Minister Lui Okram Ibobi in asai Congress Bhavana tu somi ho to aholim na Okram Ibobi in Chief Minister Advanced Security Convey attack ki bolchu security to ki mana thil hiding banga aki bolauzi ahi ati amana sei bena mor lamka kangwile Zeriba State like Central Government until so ma mi pi tha do sanga vembi na zo pi ding dol hi tinzong asai in ahi chule tu chung election a Congress a kai do le Manipura chengza khat ho koma separate administration pi in Congress party in kinup to na soi anakai pi etia Balancing in ngo na abol chu bulabar nailo mo khun khun me ahi ati Balancing in ati ta la hi chingon up Photchit na hinpodo han tinzong asai in hi photchit na apodo thaipo pole Congress party aneo penapat alim penchen chunga adai dei bol hi han tinzong asai be in hi alangkhana khatvainia informate se so thawai miral kiti hon Zeribam thilso ve suhi Chief Minister Pabongan Silaudi MLA somnga inzomo pona ala ova aga building uhi tin asai unahi geldo thaichu Zeribam boize Manipur Chief Minister embracing in amun nisim somleni nia gavelding anagut nahi hinla ama Advanced Security Convey ho ambus ki bolzia Zeribam aga pha ta lo hi thulu saidar in embarrassing in Zeribam hi chomlo ka sunga bil tho tho ding agut nahi ahinla ani hoding wang pondo ahinai poi ati Jos United ten WhatsApp message so hung thang Zeribam buina to ki zuin Jos United ake ho to un tribe social kon volunteer sol den ake phasa un ahin jomi ten volunteer asol num pove ta thu thang chu bulabar nei lo zo thu hitin secretary Jos United min in su thing na hin nei un hi thupon achun hupi sunga za lenam ke ka chamna omzom jing na ding in hitabanga ki to mona thei zo thu thang kho hi bolzom talodi in tim na hin nei un chule ibon uwa thakhat hi ti zong thupon chun ata alang in hi Jun nisim som lakhat ni kho Indigenous Tribe Advocacy Committee ITSC Department of Information and Publicity akun press statement dung zuizin arambai tengol ban Mayday Thalchoi Group UNLF MPA hon Zeribam gamsunga buina hinsem do zuvin namite tampi honamin Zeribam tangla avel anadal hatawin hi thilso to kimanin Mayday le Kuki zona mite ki khen thingsel na so do intuni chana data ki chomdo dungzuizin nammi ni in thina ato in chene in somli le ge aki halhan how in khat le ho thum ta zong arambai tengol le Mayday migilo hon Manipur State Police Pampina wangin asomangta ve anatin hi chule ITSC ten Central Security hon mi pite vembi na anapi nau chunga ki pathu asajun chale mabana Mayday migilo ten thilse abolo na ding over line of separation mana security te hata ki holding in nge na zong anai jun hi dunia ding in Thusoh chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chebe